Na Novom groblju u Beogradu danas je sahranjena Ksenija Pajčin, poznata beogradska popevačica koja je u utorak pronađena mrtva u svom stanu na Voždovcu sa manekenom Filipom Kapisadom. Osim članova porodice, rodbine i prijatelja, poslednjem ispraćaju Ksenije Pajčin prisustvovalo je nekoliko hiljada ljudi i veliki broj ličnosti iz sveta estrade i beogradskog javnog života. Pajčinova je sahranjena u Belom kovčegu u jednoj od novoizgrađenih grobnica u aleji neposredno iznad crkve Sveti Nikola. Na večni počinak ispraćena je uz zvuke Ravelovog bolera i oproštene reči njene prijateljice iz City Recordsa Vesne Urošević. Mi i dalje čekamo da se javiš, da uskočiš u sobu puna energije i sa tim prelepim osmehom. Svi čekamo ono čime si radovala naš svet, tvoju posebnost, tvoju prisutnost. Čekamo i da nas nerviraš, da zalupiš vratima pa da svaki put kvaka ispadne. Za nas ćeš uvijek biti tu negde, blizu. Ili ćeš putovati svetom, ali će te mrzeti da šalješ poruke i razglednice. Znamo da čuješ sve ovo, zato ti nećemo reći s Bogom ne želimo, ne umemo, ne možemo.